Tunahan Kenya Airways boarding pass kolak passport den South Africa Cape Town kakaldona min lama ka flight an cancel to wangin hotel ka oma chuan tuna Dariata departure tour ang touring kaldoni hay airport chung velania security check ka zawa immigration checking ka zaw boka chuan ka flight omna na chuan Kenya a zankhat karya le photangai nga chuan ninga zinga Cape Town pandon chawani me chuan birthday mang tura kal ka ni don wangin ka birthday tlai la ni tlai lampang nak tuk tlai ninga tlaya ka thengdon tina ni chu Hey Mumbai International Airport sunga entrance immigration of to makalna anya chuan gate 75 depan touring ka kaldona Dariata hianin departure Kenya flight 2 KQ211 tini don ni ta culture saranga man mo vak pong ai lawala ma ang renga hei tuna hian jing dar nga ania dar kar thum tha zen zon chu la nga ngai mera phone tin charge pa nga thil ma mo le ngai ka nei lawa breakfast erok ei ka ngai don thung ni chuan dan kalak shopping na tur than lo om se la ma se ta takin mo ka nei kher lo ni dan escalator kan kala kal thuyangai du khopa phekok sang bun chi lawa converse ka buna theng vele me yang domestic airport ai chon te mina zyade oleka an chaina ve de olek min thang dan kal phei je langa kal na turi thui bi ang regri nai takit thui la zong ni danga in andor sang sang alo om le a kina breakfast ka yanga coffee te po kal na tur kan en fer pota so lai san lo lang the kal don ni bar te po om ni hei thirin lu cha dit the min lau om de no to a flight cancel how come you som leave an ni karen kan japai kan sidanga kan kal leve don hi ala ma de wangin da kar ni tha je zo da kar thumang ve na zo da de na tu na da nga ya kan ha ringa na kin dewa breakfast te kai ga phone charge pa in koi lai mo that hede bin kom don ni tang lai ve la ya tak chera te po han ke chu kai kwal lum mai mai thei da em po hian min feedback mai ni kina ale peka kuwait ka ti Kenya kan thlen huna I video ti na tour battery te kala nei chanin karonin update le don ya I phodu